an pasal ni hilpen hiu jumnya kalau dong ke bantu hang sini ni atau atau masa ni kalau dong lagi kalau nilinon kiki bom nilita bikin orang dan itu mata atau kalau orang sar bendang lok yang itu bentilang pet pensi tak bojar biji nangji kemudian tinggal pensi ini tentang bojar komiti bang penyelesaian dan bojar komiti ini tu penyelesaian ke presiden bangke orang ni Rampan Batori hello alang li hello presiden lo dan nili non so komiti long tani li dodun dua lo ni lo secretary tapi ini tu kadang kau bela orang besar tahu begini Abujar amen ke? Abujar amen ke dah ke kiling rong pam. Mana beskar biang. Beskar biang. Lalu itu ni dah kiling rong pam. Itu sih amen petek popol. Area ke konon nalo ke parlo ke? Area ke ini tu ke parlo ke langcar dan up tu up lem saya. Inglong. Ini tu parlo popol. Inglong hawaran tal. Inglong hawaran ke ran ke tu parlo pun apet popol. Tapi labang so kemudian juga parlo kenam keret kaduk kore setane laswa hiti long si nang kidun lap nangji mate nang ke jordun mate nang kacunam dun sita kaduk kore tu masada laswa hiti long wang ya dia hasil tu nak komiti him ta chune rilo latani tu mathading pensil tu mathalo ini tu narong sa baru ini teknik mencelang si ini dengan mathake labang suarat ini tu kisung taktik do ini tu kisung lalu isi borwa gitu ini tu gitu nang lake heroni lapen jengkha bayar do lokal jadi tu tak tahu mela bhara pinang si sari kuri per haro dak laan pinang lapen heroni le dunang la son lo silaan saduma soni son thamet kin nam dun kera dun dan si bhara pinang laan la si laan kisung oposin tu la dak si rong apam kadang ela langcar pen lum taap lum saya la anang bong ke ang bong lo masih dak kiling rong apam ahiti ing purote lada karatum joyi mene macam satu awal sai doi mene besne dum pinya komuniti adim gente adim ke la lo non itu do bom la lo adim la dak sini tum dia dapat popol lasi ni kuning yang tu nilai tu mak komiti tentang lockdown rong asal kadang kau pernah nilai tu cunirin tu non kido bom karjang long along di council long kido bom tim karjang long tu hal sampai itu ahin cunirin tu CM tentang lock kadang kau latin karjang long latihan nilai tu malukal MDC pon kumar sar latihan nilai tu masuk IT long apa lagi tu kapam tado amtu kapam ke lagi amrek se ham osti ke haiti rina terang tia phasa dan itu hin pencuning riang tu pencuning riji cacuning riang theson hello la bangsua ai thielo un an alang tum abiti sore pen alang tum makia dat pen un ala bangsua ra bhanang apin ne nang apit dia phasa ni tum hin pen cacuning riji lo la pen ni tum cacuning riji non min ni tum kar ipik la soi thia phak hormu kecil pon kecil bang dah keyor kelang hormu ke bang ni laki gari so jar bentah no cycle pen keroi tahun ni masih kan deceng beri hotak gari ke thei dam ne lasi ni tum lokal takopi homosia IMDC ake hai pon kumar sar khandane chuni rilo tuaring krong nang kapabunai dia pasti chuni rilo latihan amreng homosi sana ake hai pi Rina terang pi pasal ni cuning rilu non itu hilpen orang asal besar kan tu kalau ini kan so hitia komiti kan cuning rilu akhirnya dak lapin ini tu komiti lah so hitia komiti ke parlo ke amreng homos tiara dak senang don kau kelopot kasi lapin Rina terang pi baidu sitane kaso tuara fan nang abor ibu ni fan sini tu komiti hin cuning rilu ada so ini tu kadang kau kerjaan orang tu ni macam ni lo, pen nilai pen macam ni rijun alam tebak ke, je nilai tu kita lada jinglong harat tu membangke mana tu, je kiti berwa lo, tapi kita kita pakai lu tu ni pen kiti pen kita kiti
ben itu ta pu ciwa cik sai pen pu mi pu klemi pu jogi pen itu ta komiti hoy pe ciwa lo masin ni le ta hok lo man ni ta lam apa ga pu don lo mat long le ba ke long se pi lo te ni le man ni ba su long le bang pu lo nang li ada rong pam long kiling rong pam arong sar lo. Salang lah. Dah keling ro pama ro sar lo mani li lo president lo long le ta ni te lo cip te lo pu lang lu bisa pasar ada dulu. Ngela so long le ka chipek alam bang mo phisame kupine nangli ning apun phophe ma la bangso bujar ki pri pula bang nangli ning bang ma tha thiluke Mata thelo ni li ke alang tum komiti hoy tan sinang tangdun pik pula te lapen akit he kiti konsul ka cari tu pen apu CMM tum stane ang cerap dinu si metric lote lang si kapat itu tu sini ni ta sini dile. Prangsi atau kabing ngorat nasional alam hana prangsi ni kadon kilo minda nel tum kilo orang pam long hisi iroi hisi joi farman nil tum committee seng lo lasolong di amre ho masti hoi pen lo nil tum da dak pio masti hoi pis kame nil tum hisi ke dak alang tum seng ami ulo lasin tum da dak te bokat dalang tum long committee same members kami judun lo asona taksi alang di nil tum non piwai MSC nil tum 9 amre ho masti long rinabai dengan stame lasoa hithi anasin napajung turim hansi alang hon stame nenek dai jakong orang stame na cara mas dan nakini berkado